Hingga tini ka tata IPL 2024 ni 5 match mane pas tini bai ka pas match ongmani kalayota. Tini tata IPL 2024 ni 5 match ibu thungjangnai Gujarat bai Mumbai ni bising kasar thungjan match tini ni hor ni 7:30 o match thungjan e match bo jaga thungjan ke Ahmedabad Narendra Modi Stadium a jaga thungjangnai. Yang MI ko 5 bar champion trophy jiti yang Gujarat ko bo 2023 ni runner Haipano je Gujarat team snamjokman ni bosasino ko first season bro IPL trophy jitijak second season ko bro run up the 2023 ko bro afro pailya Chennai Super King hairo afro ke captain Hardik Pandya tabo ke captain Shubman Gill manale te Shubman Gill o team no baike lead khai team no tui pani Gujarat ni baike bo lead khai Gujarat team ni je quarter ba to emnen parisan Hardik Pandya a team ni Gujarat ni yakari Mumbai Indians aja captain ojak yango hai Rohit Sharma captain ma yakarman yango bo Rohit Sharma na captain no roni aja ka Hardik Pandya captain samjak yango parisan beyang parisan man ong lai jakla ko match 9 ba balance exite chha paisa paino Hardik Pandya pani ex team mane Gujarat Titan ban ex team no ba hari de mano na tamo bos ultama hari 9 ba pura excited ong jak markheno e bidon bing te joto sapanyai preview pitch report head to head start record playing 11 match win prediction to o jaga sung sapanyai thanan thak o match tungjana Ahmedabad Narendra Modi Stadium o jaga ka Shubman Gill ni pura ekdom performance kam thangnai bisio borok je qualifier match o 100 run khai o jaga borok Mumbai ni hari ba hekeno semi borok final thango in Narendra Modi Stadium match era highest scoring match ni hinjak e jaga je run kamang kabang mujut run highest scoring match ni hinjak o jaga jotone highest score run ka 233 run jodin chung match ni koyekta preview nain thak match ni average score 174 om tahira nungjak ta o jaga bo IPL MI bai GT ra thungmani 4 bar thungja 4 bar bisingi 2 bar MI ra paijak 2 bar Gujarat paijak man sem to sem no bro winning board nota jemaro paiman ke bro homon pailai jak na ken ke kabang jiti jaya homon no tai kaisa ko kongkori phai o jaga Surya Kumar Yadav fit kuri po i IPL bo fit kuri hintai khanao kata beng yang Manishankar au sina bono paiman bo fit kuri hin khanao phai ke jong poila GT ni playing 11 nalen mane ke Gujarat ni playing 11 bahai nalengana Shubman Gill no ngana captain tai par Riddiman Ken Williamson David Miller Shahrukh Khan eba Vijay Shankar Rahul Tripathi Rashid Khan Mohit Sharma Umesh Yadav Spencer Johnson hai chung tak yang MI ni man ke Mumbai ni playing 11 nan thak Rohit Sharma Ishan Kishan Hardik Pandya captain Nihal Wadra Tim David Stephen eba ka Mohammad Nabi nangnai Piyush Chawla Jasprit Bumrah Lockwood Kumar Katia eba ka Akash Madwal nangnai subtitle pilar ka to Dewal Bereches na nogui mannai taw ka pai chung saimale match win prediction tak saimal match sa payan chance tong ibo ka Gujarat ni home ground i jaga ka Shubman Gill ni performance jephon hangwi thang ka prophon o jaga match pen man chance tong ta haipano MI bo asuk kaham pilia tong sa paino i kuning bising thong ka sa paino nang mate ka nok tamu wan sok bo team paiman an mate ka to Gujarat rang paina ka ma tong nang mate bo team paina tol comment kai saima tebem thai video nang tebem thai video nok nai thak jagai tong ka tawung subscribe khai tei ni dalong share khai comment khai sa